Dumela mmohi ko lapeng, dumela momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM, lebitso la ka ke Thabo, the bundle of joy, Moponi, co-host, re atella afternoon drive Lesedi FM. Ho jalo fela wena mmohi mmoho le moemedi nna ka lebitso ke Lebmawela topi wa FM mpitsa ngwana di up ngwana di good morning me re na le wena he go tloa ka Mantaha ho isa Labohlano ho re atella afternoon drive show ke co-host Labohlano wa tseba ra ikwala, the happy Friday, re bitsa baeti ba bohlokwa, re dula le bona fatshe, re bantsha comfort zone ya bona, re ba bitsa co-presenter tsa ratella afternoon drive. Re lata wa actor kapa wa bina, re etsa co-presenter ya radio. Re dula le wena ho tloa mono re ke re profile re tsebe haholwanyane ka wena. Re boetse re na le feature e bitswang bubbling under mo re hodisang ba banyane ba ntseng ba hola industry ya music ka Friday. Bona se fetwe ke ratella afternoon drive ba mo ke chillers ya mampela Tupa fela. Na o se o utlwile ka SABC app ha se kalane fela e o ka streamang ho yona empa ke sebaka se utlisetsang mananeo ohle a television le radio ka dipuo tse 11 kaofela tsa kwano Afrika Borwa. Mamedi ke a o dumedisa ke a wa moela hohle mo mametseng tshebeletso ya Lesedi nna ke tlo ke phutla mere ke a pele tsenyane di tla dintshetse morao khotso ho bolelang hore o le kae kapa kae ning kapa ning ka puo efe kapa efe o ka thabela mananeo a hao le ya ditaba smart TV tableting le cellphone ya hao downloada SABC Plus app ka jeno o ingodise ho sabcplus.com ke mahala a o fang bokgabane ba ho mamela di radio tsa rona mo le o keteka botjhaba ba rona bo re ikgantshang ka bona. SABC Plus #still home to the sound of our nation. Asamohe wana mme ke kopana le wena monate mokalo le nana o ke tshwara ke nako re wena ka buena o ikemele o iketsetse empa mona re bua go loka phano ya ditshebeletso re kena maspaleng re tshwere UIF re tshwere road accident fund re bua hape ka hore ha o batla mosebetsi wa ntsetsetsa o be moyenga o ipapatse wena ka buena o itekise wena ka buena ntshengwe e kholo hape e re tshwereng o dula ntse o mametse ha ke batla o bolella yona ha ile ka sonta re a tshintsa mahulong a matala mo re tsamang le moruti lefu maine modimo o etsa Dumela mmohi ko lapeng, dumela momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM, lebitso la ka ke Thabo, the bundle of joy, Moponi, co-host, re atella afternoon drive Lesedi FM. ho jalo fela wena mmohi mmoho le moemedi nna ka lebitso ke Lebmawela topi wa FM mpitsa ngwana di up ngwana di good morning me re na le wena he go tloa ka Mantaha ho isa Labohlano ho re atella afternoon drive show ke co-host Labohlano wa tseba ra ikwala, the happy Friday, re bitsa baeti ba bohlokwa, re dula le bona fatshe, re bantsha comfort zone ya bona, re ba bitsa co-presenter tsa ratella afternoon drive. Re lata wa actor kapa wa bina, re etsa co-presenter ya radio. Re dula le wena ho tloa mono re ke re profile re tsebe haholwanyane ka wena. Re boetse re na le feature e bitswang bubbling under mo re hodisang ba banyane ba ntseng ba hola industry ya music ka Friday. Bona se fetwe ke ratella afternoon drive ba mo ke chillers ya mampela Tupa fela.
ke a hana koloi ye e pelong ya ka haholo gobane ke a hana koloi ye e pelong ya ka haholo gobane ke koloi eo ke reketsweng ke batswadi baka ha ke qeta sekolong o nahana hore ke tlo arohana le yona fela jwalo bona bibi bona mplele monana ke a bona o eme thabi o komplele o bona o le betere hore o a rwana le nna kapo o a rwana le yona koloi eo kgetha he ke bona kgetha tsa wena abuti haeba le hore o batla go shwella dibe tsa batho ba bang haeba o bua nnete le hona wena wa o sa tsamaye he o ikise o lo itlhalosa pele ba itlisa ho wena hore wena ha o tsebane le o itse batho ba reng ba re mpoleke mo selfish ampo go inanela o le momfela o kgathalle batho ba mo kgathalle maikutlo a batho ba ba go bona ona jalo o bona le molemo o ska rekisa koloi ha o nane kolwane we le ro imametse na ntse o re ke imametse hantle je mpoloke mogolo bela yena yo mmitsang selfish ka jeno le ha se yena o fopang abuti ke re ke a apesa ke o rekela motlakase ke tsebi ke o fa koloi ena le petrol e tletseng abuti o utlwa o ba le sebete sa o tlo mpolela hore nna ke inahanela ke le mong hona tebo kolwane ke ntse tlo fitla mona no ga o nka dimokoli ona ntse tlo bua ka mantsa tjena fela o mpolela jang hore ke selfish itse ke itse ke go selfish abuti ha re ka ba gawana haebe ke ntho o e batlang o etsa jwang Mabatho o kena mo ke reng ke a tswa teng nna ntho e tlileng ka yona e potlakile ka bomadimabe e potlakile nka se kgone go ema ho feta bona hle mistress Mavis ke a go kopa wa tseba ke kopa o di otle ditlhong fela go na le mo ke potlaketseng teng gantlentle a ke atla ka ntho tse ngata ke itlhokela feedback fela go tswa go wena feedback no ha e ka o lebetse je Mavis go hlakile gore ga wa etsa letho ka sello sa ka mme sheba osi mo ha ke etse mosebetsi o le mong kapa wa motho a le mong ke etsa mosebetsi wa matitjhere kaofela so jwale sello sa hao ke sefe Mavis e sale ke tla ke tlolla ho wena ko tsebisa gore basebetsi mmoho le nna ba nkwekwe tla matsatsinyana ke o bolelletse gore ntho e etsa gore ke seke ka natefelwa ke mosebetsi wa ka e ka re jwale nna ke na le lepera ebile ke tlo ba tshwaetsa ha o tla o lebile batho ba hasakana ba shebela kwana le kwana ba swenya o e utlwa gore na e jwang manto ke a hopola jwale wa hopola ke a hopola ba tseba ke taba ena ke ile ka itshotla le principal jwale le etsang ka yona taba e ngwana mme ha di monate karabo ya teng gobaneng nna le tsholwane re ile ra dumelana ka gore ntho ena ha e batle gore re e dulele fatshe kore e etse taba go teng fela ke gore batho ba ha ona letho le ba o tsekisang lona mabatho
bebe sena o imametse ntse gore o imametse hantle mamela a ke re ha ba tlola melao ya sekolo ebile ha ba o setisiwetsa mosebetsi wa gago ga kana ntho e re ka tletlebang ka yone go hlakile gore wena le tsholwane ga le utlwisise gore na ntho e nkama jwang ga le tsebe bohloko ba gore ga o tla o lebile batho mono batho ba go qhelela ka thoko gantle wa utlwa gore na ke tlile ka engwena ga o qeta batho ba o phelang le bona nako ena yotlhe ga ba etsa ntho o wena o tlo ikutlwa jwa mebisa motlho mongwe nepile ma batho e se motlho mongwe e tlile ke nepile fela re bolelele gore na wena mistress mabatho o ka thabela ha re ka etsa eng go monate go wena ebe nna gape a tlameyang go tla ka leana ehle mebisi ke manyana le bothata a ke re ke wena a na le bothata jwale ga bo fa thagolo ya rona ga o kgotsofale ke yona re bolelele gona o batla thagolo efeng okay ke batla o mphethise mona le tla etsa eng go sane ga nka ga ke a tshwarwa gantle mona mosebetsing le tla reng ga nka re go bo okamedi baka ebile le a e tseba ntho e nana ebile ke lona le ntse le kgothaletsa o tlo ikutlwa jwang ga nka ka e beya jwalo tabai hei o leshano mosaditoe wa rata le o etseletsa ga o ne mo re kileng ra re matitšhere a tswe go wena le etsa eng kae ba tswile gobaneng ba thaba go bona ba le gaufinyana le wena mmabanetho ka o fela re le tjena mona sekolong re a tshaba go swa ke bola batho nna mma batho ke wena fela ya sebete mona jwale tswela pele o re bontshe sebete seo sa gago ke a bona jwang ga eba o tsho jwalo kapa ga ebe taba e jwalo ke kopa o nketsetse molemo o le mong fela mebisi molemo wa eng mamela mona ke kopa o ngolle lengolo o mpolelele gore ga le tlo kgona go nthusa jwale nna ga ke re le nna ke ile ka kopa thuso ka lengolo go tswa go lone mamela yena taba ke gore fela gore e tle e kgona go ntshebeletsa ke kopa fela o nketsetse ntho fela only fela go o ngolle lengolo e be yona molemo e ke naganang gore o tla ntshebeletsa wa tseba ke o morosuma batho ga o tswe ditabeng ke gatetse ke wena ntho e nngwe le e nngwe o rata o ntse o kena le mo o sa tshwanelang go kena teng o ntse o phokola ditaba ke morusi wa tseba mare ke bete go na le wena bathongwe ke bontshwang puleng dumela mme mamkwena tšhe fela se fela o thotseng ebile o mmakala o etsa dumela mme mamkwena ka moka nako e telele hela putleng ke botse ke wena lady batho mme mamkwena ke nna ke wena mona mohale e le gore o tlile kopanong kapa tšhe o itletse ka tsa gago mme mamkwena ke kopa o tle ka mona re tlo bua ga ke batlo buela pola batho tlo ka tsona lady ebile o sola diphašaphaša Mamkwena wa tseba go hlakile gore gale o le moo ke bona ka go qhanolola nna mme mamkwena ke kopa o se ka mphoqa tjena hle se ka ba le ka wa soba tjenana hle nnana wa tseba ga ke botse gobane ke o phoqa ke maketse fela jalo ka mang le mang wa tseba mme mamkwena e sa le ke ntse ke re ke tlatla go wena ke tlo qoqela empa jwale ya ba ke tshwareile ya nka dumela wa tseba ga ke tsebe ko leboe jwang ga ke tsebe gore ko o etsetse eng puleng leboganna o nteboa ke ntseng ya mme mamkwena wena wa tseba ko wena ya mpotseng mahlo puisano yane ya ka le wena ke wena e entseng gore ke itšhebe ke itekodisise kore ke bolela gore e entse gore ke ikenye kopanong se ka ntlama puleng wa tseba ke ne ke sa lemoge gore go etsagalang bophelong baka ke ne ke le motho fela ya tsamayang le moya ya utlwang le modumo ke ya godimo le tlase le tsotlhe tse ke di utlwang ke bua nnete mme mamkwena empa wena ka lebaka la boiphitlhelo ba gago o ile wa mpona gore ke a ithetsa kore ke a itlatlarietsa ga ke tsebe le gore ke etsa eng puleng ga ke tshwele ga ke tlotswe ka jame gore ke tsamaye ka maoto a mabedi o nkutlwa gantle puleng ga ke le gwaba ga ke tsawe ke thoriso batho mme mamkwena tlohella go ntlatsa ditsebe ka lejanoleng la gago ga gona mo nna nkileng ka o bula matlho teng o nkutlwa gantle gao mme mamkwena hela puleng o tseba gantle gore gale wa tseba gale o nkile qeto ya gore
ga o sa di kena tsa dipolelonyane tse tswang molomong wa ka ya go ntho e nngwe ke ya gore ke wa ba tswa legale bophelong ba mohale hela o tlathetsa bana o nompo o emetse fela motho ya ka o gakollang se kana re ke nna ga go jalo hle mama Mokwena ko baneng o sang dumele pule nngwe ngwananaka wa tseba ke ntse ko uduetsa gore ga ke thaka gao gale ke le teng mona lefatsheng gale ke phela gale ke koloba hela basadi ba ka ngwena jena ke ba tshwanang le wena ke a ba tseba ba tjena empa mama Mokwena go baneng o sang kgolo hle nna ko kgolo mama Mokwena jwang go bane mokgwa hao ha o nka qeto e latela gore na o tlauna eng na o jwalo wa tseba kwena fela yang kutlwisisang go feta mang kapa mang mona Surpriseville hle mama Mokwena ha ke a lebella matswetšena o tswa wena ka nnete se ka ikwatlhaya ba bangata basadi ba nneng ba ntse ba tshwana le wena tjena mme bana ba tla etsa hantle ntho ena jalo ka wena mohale ha se motho fela monna hara banna kwete kwakwariri empa mama Mokwena ha ke a tliswa ke ntho tseno mona hlemme ebe o jalo mama Mokwena le nngwe haiba o no le motho ya na le pelo ya tshwarelo o ka be go ile wa tshwarela tsholwane jole tsholwane o kena kae mona mama Mokwena butle tola quiet tsholwane ke yana nga tshwanelwa ke tshwarelo le teng haiba o na a o foseditse ha ke hopole le ka mohlalo o badilweng gore tsholwane o kile a o fosetsa ngwananaka mama Mokwena ko baneng o tlatlamela gore o tlise ditaba tsa tsholwane ntho tse gale tse fetile mama Mokwena kana kwena tsholwane ke motho tsholwane a se mohale mama Mokwena e ka ba kentse phoso go bolela taba tse kaofela o sa ipeta ntho maoba o itse wa ntshebela wa re o no tlontshwetsa wa re ko botse matlo empa ke mona o gutlela morao mama Mokwena ke kopa o ntshwarelehle ke kopa o ntshwarele ha ke ikemisetsa gore nka o gopisa ka tsela efe kapa efe haolla kobo phuthuluha la ka loka jelo le ka moso e ntse le letsatsi ya ba pali awe monnatena to iratanga elenga monyaka ke le bohle ngwanana o mpe hantle mane metsotsong e meraro pele ho hora ya bobedi mme o mpe mono ke nako ka ona ke renga re kanna ra feta mabenkeleng re tsebo hlopha ntho tsa rona hantle ka mora hora ya bobedi e re tshware mabenkele e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestlé Nespray e ba nea ho eketsehileng e fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tseba ho sebeletsa le ho feta jwale nea ngwana se a se hlokang mone Nestlé Nespray always giving more pele ya pele basadi ke phato ya makwate pudula marole ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile
ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa. Kgweding ena ya basadi re keteka boitelo ba bona bo lebisang tekanong ya batho kaofela. Ke dilemo tse 70 tsa boitseko, mme Lesedi FM le ema le setjhaba ka kakaretso ho tshehetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba ho se ikgalale, ba ho intsha sehlabelo le ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa baahi. Pele ya pele mafumahadi ke molelwa. Ke nnete Lesedi FM ke molelwa. Ho di mahlo nako ke hora ya bobedi. O mametse Lesedi FM go tella kgatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya bobedi o tla di ballwa ke Mosiwa Tshweu. Ke lebula holo Tau Mabedi dumela. Lekala la mafokisi la Dihog provinseng ya Gauteng le bolela hore le na le tshepo e dileng ya hore le na le nyewe e matla kgahlanong le monna ya qoswang ka polao ya basadi ba babedi le mapolesa a mabedi Reiger Park ka Labohlano bosiu bekeng e fetileng. Regan Collins ya dilemo tse 23 o hlaeletse ka pela lekgotla la dinyewe la magistrata wa Boksburg ka jeno. Nyewe ena e buseditswe morao fihlela ka la 25 kgoding ena bakeng sa kopo ya hore a etse beili. Regan Collins o tshwere mafelong a beke e fetileng ka mora letsholo la kopanelo la makala a fapaneng a tshireletso le lebisitseng ho fumanweng ha dithunya tse pedi tsa di-rifle tsa R5 mekhukhung ya kwa Dugatole Germiston. Nako eo a neng a tshwara o ne a le kantle ka beili dinyeweng tse pedi tse fapaneng tsa polao le tse pedi tsa teko ya polao. Lekala la mafokisi la Dihog provinseng ya Gauteng ke Katlego Mogale. Preliminary investigation has revealed that we have enough evidence to put in more charges. As you've heard, it is 4 murder charges plus 1 attempted murder, as well as 2 robbery with aggravating assault, as well as possession of unlicensed firearms. Mamedi ha re lekola tse amanang le dikgetho moetapele wa Democratic Alliance DA ka bokgutshwanyane Jordan Lewis o bolela hore o bona letsholo la dikgetho tsa makgotla a metse provinseng ya KwaZulu-Natal ka kgwedi ya Pudungwana monongwaha e tlo ba tlhodisano pakeng tsa mokga wa habo ha mmoho le mokga wa MK. Letong la hae masepaleng wa Umgeni Howick nakong ya letsholo la hae la ho ngoka tshehetso ya bakgethi, Lewis o boletse hore mokga wa MK o fumane palo e hodimo ka ho fetisisa dikgetho masepaleng ona ka nako ya dikgetho tse akaretsang tsa 2024. Masepala wa Umgeni e bile masepala wa pele provinseng ho laolwa ke Democratic Alliance ka selemo sa 2021 ha o ne o hapa ka divoutu tse 42. Lewis o bolela hore dilemong tse 5 tse fetileng Ramo tse Chris Pappas o ntlafaditse boemo ba masepala wona o neng o le mathateng. Moetapele wa DA o bolela hore o putlama tshehetso ya ANC provinseng ena ho boetse ho na le tshusumetso masepaleng o moholo wa eThekwini. So obviously the big one is eThekwini. That's going to be a very, very tight race. It's it's a race basically between us and MK in eThekwini, and it's really important that we get a DA-led coalition there. It will definitely be a coalition, but it's important that we get a DA-led coalition there. So I would call on all the residents of eThekwini, if you want to see Durban fixed, you want to see the Mgeni story replicated in Durban, unite behind the DA on the 4th of November. Masepala wa Johannesburg o bolela hore dibaka tse 11 ho tse 12 tsa ditsha tsa pokello ya matlakala di ntse di sebetsa nakong ena o dihlopha di ntseng di sebetsa ho fedisa tshalo morao ya ho bokella matlakala. Sena se tla nakong ena eo basebetsi ba nakwana ba keneng boipelaetsong ka lebaka la hore
ba hirwe maemong a ka dinako tsohle ka le reng ba ile ba tshepiswa mesebetsi ka kgwedi ya Phupu monongwaha fela ho fihlela matating ona ha o iso netefalletswe sena ka se ngotsweng fatshe. Motlatsi wa Ramotse Loiso Masuku o bolela hore ho na le meralo e behilweng ho netefatsa gore mosebetsi wa ho phutha matlakala o tswela pele. Eskom e bolela hore e lokisitse boholo ba mathata a motlakase a bakilweng ke pula e matla le lehlwa ho phatlalla le province ya KwaZulu-Natal. Leo le jwalo Eskom e bolela hore boemo bohle ba etsang ba lehodimo bo ntse bo senya disebediswa le ho baka kgaello e ntjha ya motlakase dibakeng tse ding e leng se sedisang maano a ho kgutlisa phepelo ya motlakase. Kuhle Malinga wa tlaleha. Eskom in KZN says outstanding faults remain in Gokstad, Franklin, Nottingham Road and Adderberg, where difficult conditions are limiting access. New faults in Wanongoma, Manguzi, Port Dunford and Mtonjaneni are also being attended to. In a statement, the power producer says its technical teams remain on the ground with inaccessible areas to be prioritized as soon as the conditions improve. Residents are being urged to stay away from fallen power lines and damaged electrical infrastructure. Kuhle Malinga for SABC News in Durban. Mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya bobedi ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya boraro. Ke gutlela wena Tau. ke ya robal ke a o kopa hlokomelang le khase ona le motho mongwe ntse ke bua le yena re Motaung hlokomedisa batho ba rona bana ba isang dikhase sa bona di lo lokiswa ke batho ba sa tsebeng ka khase. Thabang wa tswa re morao tjena ha le re sebedisa khase hae o lokela ho sheba khase ka mo ba seng ba entse le molomona wa yona ba se ba o kwala ka tsela e nngwe ba se ba o kwala ka tsela e nngwe e bonalang gore mona he ha se mokokotelo a seng tla ke fumane gore na tsela e ba kwalang ka yona mono ba e bitsa eng. Hlokomelang le khase e kotsi khase tla metsotso ke tsheletseng ka mora gore ya bobedi e re ke kopana le Amanda Black. I'm drifting away into the darkness. Is what I took twirl on the neck and all of mama. Ubumi bunzima. Just lift my head up high, open my eyes, and I will fly. Oh, I'm barely coping, I'm feeling closing, looking up, hoping the heavens will open. Mdali wesulu, dikhalela kuwe. Open up,
lying, tripping, I'm falling. Tell me I'm nothing, don't care what they're saying. I'm begging you, darling, stop losing your flow. No more drifting, no more drifting away. Livumile kamaku, akulekile amasulu. I'm fighting for survival. Dile kawe, dilingonyama. O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Holubets. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa di-draw tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710. Ke utaba hona jwale metsotso ke na ke metsotso le shome hantle fela ka mora go ram ya bobedi metsotso ka le shome le metso mehlano khaitsedi ya ka e tla ba teng kwano ke tlo buisana le yena re shebile mesebetsi kwano mona re shebile mesebetsi Thabang a ko tletsa ntho tsa ho ka kwano ka mona he ngwana mme hanyane fela re gone ho lokisa mona re metsotsong e le shome le motsolo monga ka mora go ra ya bobedi mo mamedi ha bona dipampiri se di fofa hodimo tjena e tlile ya itaela ya ba ha itaela jwalo hona le motšhine mongwe wa rona kwana e re o sebedisang hona le ausi re tlo bua le yena metsotsong e le shome le metso mehlano ka mora go ra ya bobedi ke memetsa fitla fela re tla bua ditaba ntlha engwe maobane re le ra bua taba bohlokwa mbe Thabanye ke fumane melaetsa e mengata ha ne re bua ka taba ya mesebetsi ke fumane melaetsa e mengata hona kore batho ba re banna ha re mpe re lekeng rona batho ba batsho re iketsetseng mesebetsi mme mong yena o ngotse a re ntate Motaung ke rata o leboa ha le ne le bua ka ntate a nwa koloi ya mosebetsing ke a leboa haholo ho hlokomedisa metjhaofa ya rona le balekane ba rona a re wa tswa hore nna ke tseba ntho e leng ya hlaela e mong ha ka ya kopanong a thimo kopanong bane ba lo bolellwa hore jwale koloi tlo kenywa di dash cameras una twa itsura nke venena a laitse dintho tse wa di laitshang ba ile ba mmona ba motsamaisa a sa ile lori ye ba koloi ke ena e se na le camera ho tlwaela mosebetsi le ho nahana hore o ka etsa eng kapa eng mosebetsing bua le nna ntate Motaung le sebeditse maobane le ntse mosebetsi o moholo haholo le rona basadi mo re leng teng ra ipatla rona re ka thusana jwang hore re kgone ho thea mesebetsi tla e le shome le metso e meraro ona jwale metsotso ka mora go ra ya bobedi e re ke nke mo mamedi bona mo mamedi o moyeng hona jwale ke Lesedi hi ntate Motaung dumela ntate ya phela morena ka o le tsao le kae ke le ka ke le re paka ba pile makhusko ya re ka ke fane ka dinomoro tsena hantle tsena o motho wa makholoscope ke difi nomoro tsao tsa makholoscope ke C2 111 ke 111 24 000 hey 2301 itelele haholo
eng ga mo ngotsong ka teng Mtau ba e ngotse jwalo jwale ka pele ka mo e ngotswe ka tsela e latelang e ngotswe C2 01124 e ngotswe C2 0 11124 e tloela hona teng mo he ke a leboa a gore ke shebe ka re o le tsalo ka mtswalle wa ka ke Lori Park mona Bloemfontein Lori Park Bloemfontein pela casino ntate ke Richard Tsefa ke le bontate Richard ke e romela hona jwale ke e romela ho ngwana mme kwana o dilo o mametse selmoya metsotsong e mehlano o tloa hona jwale ke khola re tlabe re o arabile sentse ke latlela go ntate Shale o tloa ngwana mme ke a leboa moholo wa ke a leboa moholo wa ka ao banna e re ke e romele a ke sa senya nako ntate Shale a ko shebe mono a ko shebe nomoro tseno khola ona le ntho ntate a batlang ho ifumana mona re metsotsong e re shebane metso e mehlano hodima hloho ka morao go ra ya abobedi re ke fitise molaetso mo dumela ntate Motaung ke nna Bojalefa ke dula ka Fix Beka hona le motho e o kileng ka mo fa 12,000 a nthetsa re o rekisa dikoloi jwale ke na le mathata motho no ha sana taba le nna monna o kana motho 12,000 a o jetsa fela re rekisa koloi ngwaneso ke utlwela bohloko haholo askis ngwaneso ke utlwela bohloko o ile ka yona a re bile ke tseba le mo a sebetsang teng motho ona o sebetsa Pretoria bona wena o kae o ka mona ka Fix Beka tau ke ka vala a ile ke leng thuse UIF yaka ke nna Bokhazi McDonald wa Motaung bothata ba ka ke UIF e re tle re shebe ngwaneso ke ta e fitisetsa ho ntate Bolofo ke mo kopa hore a ka ntshebele yona re tsebe go araba UIF ntate Bolofo ko romeletse UIF mono moneno ro ka mona ka khutlo tharo ya lekwa bitso la ke McDonald e tsamaile monna ke rometse ho ntate Bolofo ke tla mo kopa hore a re arabe ke itsebitse ke file ntate Bolofo mme ke tla mo kopa hore a re arabe Bolofo a ko shebe mono hle monna o re arabe re ke bue le yena ke mmolelle a ka o popole mono e re ke nke momamedi e mong ke nka momamedi e mong hona jwale ke tshwere ka mona le ka mona a ko shebe mo Bolofo le ka ntate Bolofo ke a phela hle ngwana mme mana a ko shebe le McDonald hle monna o la ka UIF a ko ishebe mono ntate Bolofo ke tla khutlela ho wena hape mpolelle hore taba di eme jwang ke a le bona ntate Bolofo ke tla khutlela hape ntate Bolofo a mpolelle hore wena McDonald taba tsa di jwang ID ha isa le batswadi ba ka ba sokola ba ya Home Affairs ka mona ka Sosolo rona re dula Dennisville re feng khotso nkete a ko ba shebe ha bana ID na le matswallo a kwano lapeng Afrika Borwa kapa ba fumana hore haletswe ka Afrika Borwa bana beso ke a fitisa he ke nkile ke lahletse ho ntate Mokete a ko re fela ko letsetse kutlo rena bothata bo kae ke a o letsetsa ona jwale mala walla ke a o letsetsa moala walla mo hono jwale ke khola o tlang karaba ke bona e re moala walla ke khona go bua le wena ke a feta he ngwaneso bane ka bomadimabe a o song karabe
ra ke feta kere Lesedi FM ke molelwa e re ke fetehe ka mona mothemotle ke ile ka botshepisa ha ke bona ngwanana mona ke ne ke na le nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng Soipa o fumana ho ekeditsweng ho birthday ya Boxer. Reka Cool Baked Beans 400 grams nne ka 60 randa. Best Cook Instant Noodles multi-pack 5 tse 5 ka 90 randa. Reka ka 1,500 randa o fumana 3 gig Boxer.com data mahala ha Boxer. metsotso mashome mabedi le motso le mong a ka morago ra ya bobedi ke na le ngwanana kwano mona ke ile ka ba le yena ho Gospel Explosion mane Lesotho ana ke mangana ke ntate mana tshwere Gospel ke yeno ke le reko Gospel Explosion ya LNIG eke Lesotho ya o le ho tla o le monate ho tletse o le ho tla o le monate ke na le yena o tsiona mo mamedi eno ke tlang go buisana le yena hona jwale tshebeletso ne kholo ya Lesedi FM tsidi o phetsa ntle ausi ke phetsa ntle ntate Mtaung ha ke tsebe wena ke a phela monna taba kholo ke taba ena ya mesebetsi hona jwale wena jwalo ka motho wa art monna khore ha ke tsebe rena bana ba rona ba utlwisa hore bonnono bo ka ba fa mosebetsi hantle ke tlotla ke re ho wena ntate Thuto hangata re le batswadi ka ha re la ga tseba mosebetsi e le ntho e thata ba manese matithere masole mapolesa ha re soka re hlokomela hore lefatshe le tshintshile bonnono ke bona bo ka re phedisang bonnono fela kapa ka ga film industry mo tlang ka modisana sa tsebeng ho bala le ho ngola o mo kenye le professor ana le PhD ebe batho bana ba sebetsa ba re tsetsa ditori tsa bona to etsa mohlala hona tjena ha ke bua ka Lesotho kapa ke bua ka Basotho ke bua ka Freestata hantle re ba hoetsana hwe ntse re hoetsetsana ya rona hobane ha rena ditori tsa rona kapa dintho tsa rona tseo re jwetsitseng lefatshe ka lona lefatshe le tseba seo bona ba se nahanang a ngwanana man rona ha re soka re fana ka letho jwale ka hangata ke re ho batho ha o soka o tseba hore na o tlameha ho etsang o le ngwanana wa Mosotho ha o le ka ga industry na o tlameha ho tseba seo o leng sona o tlameha ho jwetsa setjhaba ka ditori tse re di etsang tsa difilimi filimi ena le modisana ena le transport ena le makeup ena le fashion designers ena le badisheshe ena le ba maqapha ena le bonkgono ena le bontate mogolo ka ga yona all the ke manga o letsetsa mana motho ena o utla o le moyeng monana hela ska letsa mo ngwane so etshwara eke tswela pele ngwana mme ntshwara microphone butle pele ntshwara microphone wa uko ke ne ke ntse phoso e khole phephi
Eh, Re tlo jwale ko tlameha ho lahletse qala batho, qalong. jwale re qala qalong ngwanana. A ko e behe taba, ke kopa tshwarelo, ke kopa tshwarelo. Microphone. kore kana ebile ne ke sa dumedisa le bamamedi ba batle dumelang ba Lesedi FM lebitso la ka ke Matshediso Mohale, a lecturer at Limpopo University of Creative Technology, a founder of Mohale Media Productions and Topaz Acting Agency, an international actress, Outlaws Nikiwe Mubango, and an international actress eo hona tjena ke leng kankena le kankena, and a producer as well. Okay. I'm a businesswoman, but tsatsi lena re tlo bua ka ate le mesebetsi hore na re bone hore na bana ba setjhaba se setsho na ba fumana mesebetsi jwang. Bonono ba rona bo ka rekisa ebile ba fa ho tloa ka Mosotho e monyane ka dilemo ho fihlela ka tsofetseng e re mmitsang leqheko. Ha e tsotelle borutei ebile e kenyeletsa batho bohle ba teng. O ka kena ka ga filimi ya ba re lo fihla re interview batho hona ka mona o so le actor ntle le go se boot cap o so le actor le ngwana monyane a ketang ho hlaha o teng ka ga story le nkgono a santsa a ikgathaletse o teng ka ga story. Re na le makeup mo re etsang maqeba ha batho ba tswile dikotsi ke mosebetsi. Re na le makeup o re etsang re be batle empa ke sa makeup tsa tsillenana ke le maphufu fela ke rata bona bane ke original. Re na le batho ba re thatang ba etsang ona o bolepo. Re na le Pulanis Cookie. Re na le batho ba hleng e leng di-actor. Re na le batho ba rokang. Re na le batho ba pheyang wa jowa. Re na le batho ba transport. Batho ba no kaofela ke hahle ke re motho mo le mong ka ga lefatshe mona ka ga filimi mona le seabo. Mme hona tjena hang ka o hlokomedisa ko re ka ga Outlaws se le ne re le bangata ka teng ha o ntso thwe mesebetsi ha yo ke re ra ka pisana ka ga filimi motho e leng cinematographer moholo tla fumana ona le batho ba 4 ba mo supportileng. O fumana hore di-camera tseo tse 4 di tshwere ke batho ba 25 hobane ona le batho ba 4 ba mo supportileng ka camera ya hae e le nngwe. Jwale ha o ntso thwe batho ha ba sebetse mesebetsi ha eyo fela bonono bo le teng ke la ka batla hore ke re ho wena ke tla pheta hape hobane ka gola nne ke se moyeng. Ke itse setjhaba se sotho sa gantsho ke ba rwetsana rwe ha ba so roletsana hobane ditaba tsa rona re le Basotho ha re so di fane batho ba tseba dintho tseo ba nahanang hore ba di tseba ha re so fane ka taba tsa rona ha re so ntsebo ha re so tsebo rwetsaneng because ha re so ka re sheba hore ho thwe moshosho wentseng ha ona filimi ya moshosho e tswang moshosho e tswang Basotho fela moshosho ke motho a moloka ga lefatshe. Jwale hona je o tlo ntwetsa hore ha re na mesebetsi fela ona ntse ke ga di etsang ha re so buika mme Mantsopa ha re so buika o tla thona Bloemfontein ha o tla thwe ke pere e tshouseng ngata na ho bolelwang ha re so ka re bua ka letho bomme Mantshebo ba ileng ba busa 19 years ha re so ka re bua ka Lesotho ka bolona ka Free State ka boyona re dula ntse re supporta nako yohle ke re be jwale kore le bo Van Bergemane mo basadi ba ileng ba ya ba lwanela taba ya di pasa ka bo 1956 yona eo ke yona ene ka etsa le documentary fela nna ke so e bone nna ke so bone mo re actang ntho tsena ka o fela tsentse re bua ka tsona ha o so ke mo gona ke re ntse re rwetsetsana bomme mamutabola pasa ba ileng ba tabola dipasa pela makgwa ho le hobe ha re so ka re ba ileng ba bolella banna hore tlong aparang ho lekane tlo tlo apara mese rona ke gone ho ya rona jwale rona tlo nna apare mese le re fe marikgwe yona eo ha re so ka re document ha re so ka re etsa letho jwale ke mo gona ke reng hantle ha ile film industry ha re so we have untapped ka sekgowa we have it's untapped ha o so ka ba le ntwe re reng re yentse e re reng etswa rona re le batho ba batsho mme ditori tsa rona dingata nna ke bone ke rata mazulu ishakalembe go la ba le shaka pele gona tsena gona le ishakalembe a bona tsa bona ha ba bapale batho ba ba bapale ka ntho tsa bona ha ba bapale ibile ba tshehetsana ba ke sebeditse le bona ke sebetsa le bona televisioneng ka dilemo le dilengwana ke sebetsa le bona ba tshetsa ene re ha ke tloa mona re tsama ka ezotomo re lo hatisa ne re fumana go tletse re sa tsebe rena re tsama ka ba le temo ba tlile ba tlo tshehetsa seo e leng sa bona ba tshehetsa ebile ba sa tsebe lebitso ha fela ho itso o tswa Natal ba lo mfana
tshwara ba re nka fono mo voutele ke mokgono o tla fumana ba ntse ba dula ba le ka pele gobane ba tshetsana jwale rona ore ka bonnono bona ba rona na re botswa kapa re batla ho sebedisa kelello kapa re tlameha ho sebetsa ka thata wena tshedi re rute bana ba rona hore bonnono bona bo ka ba fa mosebetsi bonnono bona bo ka ba phedisa hantle ntate Thuso ke nana ke ka nqena ha baetapele ba rona ba ka utlwisisa hore bonono ke bona bo beileng America mo eteng mo oh yeah bonono ke bona bo entseng hore ebe America ena le tšhelete ha ba ka ba utlwisa hore ke letsete le tla ba fa ka morao ba tla bona hore re tla etsa tšhelete America kore o entse mohlala o motle o entse mohlala o matla ka America hobane mang le mang o batla ho apara jwalo ka ma-America o batla ho bina jwalo ka bona o ba ke bonono tanking ntate o batla ho tsamaya jwalo ka bona le a tsamaya o batla ba tsamaya ka tsela ba tsamaya ka ona o tsebe ba qopitsa kae ka lebaka lang bonono re bona ntho ngwe le ngwe televisioneng hona jana nka botsa bana ba banyenyana na di ministera tsa eng America ke bomang ha ba tsebe tloka di film stars ba tseba kaofela hona jana na emole motho wa Tyler Perry tloka dibini ha ona motho a tsebeng Beyonce Rihanna Auna mtasa Whitney Houston. Whitney was hauna mtasa mtsibi. Fela ha o ka ba botsa hauna mtasa tsebe Maria Carey. Hauna mtasa tsebe mama. Kibonono. How to Tyler Perry. Hey, the best in the film. Yo. How bua ka eno, ho bua ka monna sebang ho fana ka ditori tsa basadi ba batho. Kana ko yo ibile rona kana go re na lo relate ka ditori tsa hae re ntse re le bona ntse re le mona empa ke tsa America e etsa tšhelete ka tsona hore e be mona mo eteng ba etapelo ba tlameha ho utlwisisa hore ba ntse ba nena ka ba fan tšhelete e bileng e tla tlosa tlhoko ya mosebetsi hore be re tla be re sebetsa hobane ha be ke nka tloa ka modisana ho fitlela ka ntate moholo o thwa ha sana Thuso o ituletse mo ebe re fitla re mo apesa diphahlo mo re fana ka story ebe kana kono ntate no re jwetsa tsa mehleng ya hae ke bomono re fana ka phali ena ka ha monate ho tloa ho ya disa e le rona e seng ena ntse re fuwa go thumamang ola e le rona jwale ona tsena re ba tloeletse ba re ya ba moshweshwe ya ba Basotho ya ba ha setse lentsa go le batho bana le tsena tsohle nalane na bana le yona empa re tse dithoka yona re tswa ke baruti ba ileng ba fihla ba tsamaya ba se ba isothile re se re ya moetso bana jwale ka tsela yo ke bona ba fanang ka yona mme bonono ke yona fela e ka etsang hore re tlhoka lwa mosebetsi be siyo o mametsele Sedi FM metsotso 22 o le ba horeng ya pele maobane ha mothemotha ne re bua taba e bohloko haholo ya bana ba sa sebetseng ba le montsane tse 15 ya le montse 35 ra fumana hore ke persente tse udimo haholo ha ba sebetsi a thebo mme bona ke 57%. wa tseba ntate Thuso bonono ke bona o ntso o bua ka age e teng ka hara filimi e bileng re na le mo o ntso bua ka dilemo tseo rona ona tsena ka hara bonono e leng tseo re di hlokang ene rona ha re batla lo tseba hore na o ruteile kapa wa ruteha bonono ke nthongwe le nngwe bonono ke tšhelete bonono ke ho matlafatsa wena le o tseba hore na o tswa kae o ya kae bonono ke bone bo kantshang tebetebe ena e releng ho yona lore batjha ba ke ba kore ba bele seo ba se etsang ka motso wa bona kore ba fumane epale ya motso batjha hangata ebile hona jwale ke bona ba ratang bonono batjha ba rata ho tsebahala batjha ba rata ho etsa ntho tseno empa ka eng ba batla ho tsebahala ka eng hobane jwale ba tlameha ho tsebahala jwale ntho re tlameha ho etsa ka ntho ba phidisang ba tsebahala ka ntho ba etsang ho sena susumetso ya letho e le ntho e ba e ratang jwale hangata o tla fumana ha re kala re ke bonono ke ntho ka bapalang ka yona fela ya feta ha e jwalo
ke ntho e ka ba phedisang ya beya bohobe tafoleng. O so buile ka Natala nka Lady Smith Black Mambaso Letsatsi bona le ka jeno ba Letsatsi phela le. mose ha o ba letsetsa ona jwale ba tla o jwetsa hore ba kae America ha o ba letsetsa ba o kae bo China ha o ba letsetsa ba o kae ba dula ba le tseleng ba dula ba ituletse mono ka lebaka la bonono. Sheba na ona tjena industry ya rona ya Afrika Borwa na e jwang. O tlo hlokomela hore le ha re ntse re lla se mothamo ke kopa o bapise dinaga tsena tsa Afrika. Afrika Borwa ke America ya Afrika. O tla fumana hore ba hatetse pele ho feta naga tsena tse ding. Ke kopa o tlo shebe ho hola hwa dinaga tsena tse ding tsa Afrika mona. Nigeria ne bile re itsheya re ha cheke ha ba bua mona ba tle hola ba feta ba loya se bile ba tlotse sethotsela se fola koloi ba ho kae hona rand ke bono ka di filimi tse tsa bona ka di filimi tse tsa bona tse ne ba di beya mo marangrang fela hona tjena ba hodile gona re o kae qetile ngwana Dade Thuso tšhelete e teng mosebetsi o teng bonono ko re fela ho tsetelwe ha kata ya gutla ha o tshwane le no ntso thwe ho fuwa tšhelete e ba thusa yana ke letsete ha o qeta hore re qeta ho etsa filimi mono re isa mane mo iswang hona teng e etsa tšhelete empa ba soka ba o jwetsa hore na ke di milione tse kae tse ba di fuang ebe ke di bilione tse kae tse ba di fumanang. Hlokomela hore kana kong re na le nthonyane re ntshang hore re shebelle ha o nana di etsa bokae lefatsheng. Tyler Perry ba number 1 polygamy ke ne bile number 1 re ka sitiswa ke e kene polygamy se ne e kene ma so la ke re sitiswa keng rona go ba tsa rona e tsa rona e bile dina le mohlodi dina le thuto e bile dina tsa rona ha di soka di etswa letho tsa rona di toga di so felo re be re qetelle re se re sa tsebena ha re so di etse ha di so bulwi di ntse di rwetsetsana ke mo re fellang teng ka jeno wena Tshidi nakong e tlang re tla bela re kopana hape ke leboile hampe ke leboile ha holo Ntate Thuso ke a leboa ba mamedi ba batle ke kopa o itahlele ka stotswana ka hara bonono o tlo bona ha bo jesa ke o taba buye kaya
Today I'm riding on solo. Abantu basijwayele sindawonye dali siza together as a combo. Siza together as a combo. Cela ungangilahli my love. Cela ungangilahli my love. Ngisakudinga dali. Ngisakudinga dali. Oh dali buya ekhaya. Oh dali buya ekhaya. Ha ke sa hopola dithoe tseo ke neng ke di kopa empa ke sa hopola kobo yeo ke neng ke katelwa ka yona ka morago ya le sephume sa boroko di-voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba hao ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya hao yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme tshepela ho Capitec cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer ena leng license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo. Huawei Pura 90S Pro 5G entjha tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka o eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom. Asimohe mothemotle ke na le metswalle ya ka mona ha ke bona no tshwere kopano ka jeno ba teng kwano mona he jalo ka ntso ba shebile mono ke rata o le boahle le lona tla simono ba bophalaphala ba ntse ba tsholo bona hore a moteng re ntse re o shebile le bona ba bua le rona ba ra bana le rona kwano mona re a le boa haholo Monzi studio kse wa sibona kse mo studio kse mo no kaitse diaka studio kse na mona he wa sibona tsidi studio kse na ke batla utlwa hore na jale o tla bona e tla re ya bona a ka ke o timon o shebe molale mono tla bua le wena go bona ke ene a se le khubidu e bolela hore o moyeng jwale a o se di dumela moyeng kwano ka jinena khotso mme khotso ntate thuso le ba mamedi ba lesedi ke bona le ho no le hotle mo le ka gola ne le tshwere kopana botlhokwa ke re o mpe ditaba tsa kopano empa ke a le boa ke mona ke a le bona wa bona papisa rona ya gaso e jwa a sha entle wa bonala ka as a key stakeholder jalo ka mmuso ra kenya matsete gona koporasi gaso ene tswele pele ka o ntlafatsa lo ntšhafatsa maemo a marandra ho tla Mondli re ke bona hore na ha ke go wena Mondli wena ke wena eno a utlwa he Mondli wa bona he o sheba molale mfela itse o bua le wena Mosututsi ke totse mnaka wa bona swan studio sa rona oh yes beautiful se setle haholo re a leboa ka mosebetsi o gabane le wentse mona ntse le tsela o etsa a re ba hopotse tau diabetes ya bolaya ha ba nwe metsi ha ba ikwetlise ba itshware hantle ore maphelo a bone a be maphelo a ska tsaba ho ya ngakeng ba bontate ba tsaba ngaka ke re tsaba ho hlobola pela dingaka Mondli ba kene ngakeng hlalo ke tlholela atla you can't change it you can't ke o taba he motho motle ke le boa haholo bana beso thank you re a le boa thank you ma thank you le romo ya rona iteng mona monna ka jo no rom se o nga warishi mngani wami say shayile lapha ya shaya thank you ke le boa Mondli sharp ke o taba he wena mo mamedi ba ne ba le teng kwano mona tshebeletsong ke kgolo le sedi FM ba mmuso ba tlo kopana le ba gaso mona ke a leboa
a kore ngwana nane wa bina Naledi Naledi wa bina ngwaneso ke aphiwe ai wa bina ngwanaka rola ka letsa ka tlao le mahlono lo bina monate a holo. Say nomnigas. Oh, awa bina bana babatu. Tazana. Wabina manate wanaka luena apiwe. Wabina manate ka ikutwa kile mtoto kalona. Humo nate ampe. Utwa bana babina manate akana. Humo ke mtoto aholo. Le mantswe ya lona ka talente ka bonnono bo le na le mbona. Bonnono bo thea mesebetsi. Re buile taba bohlokwa le tshidi mohale kwano. Matsidiso wa bua taba tsa bohlokwa ngwanana. Wa bua taba tsa bohlokwa holo. Hore bonnono bo thea mesebetsi. Ne re bapala diketše ha re hola mona, re bapala bo mang diketše ha re hola, re bapala bo mang diketše ha re hola. Oh, wow. Ai. Che ka jeno ntho di fetwile. Ntho di fetwile. Ntho di fetwile ko jwetsa ntho e kgolo.
re bapala tsa bo TB diketšhe re di bapala banna ka ba ka opola kgaitsedi ya ka seng ithoballetse banna Masbego Rita Sebego mohatsa Khopi Sebego ha ba ne ba sebetsa le kore lefapheng la bophelo ai ke tlo nka Hasane hona jwale e leng majoro wa ka mona ka khutlo tharo ya lekwa ka man ka Emfuleni Hasane ke tlo kopa o tshware jwalo ske wa fela pelo ngwana mme ba ke ya mabenkeleng hona jwale mabenkele ke yana nkemetse ke tlo bua le wena ba nkile ka utlwa gore monna o ile wa teka ditekanyetso tsa hao re utlwa gore na di ho tsamaile jwanga ke ya metsotso ke 10 hona jwale pele hora ya boraro me mane horeng ya boraro o tla ballwa ditaba o teng Mshane Sumuna Shana Thewang ka mona ka botshabelo ke ena tlang ho balla ditaba ira o le tsena he renke mabenkele Tsatsi le leng Afrika Borwa ena ka bophara diketekete tsa batho di itella ho etsa phapang di tlisa tshepo le ho thusa ho aha metsi e atlehileng ka letsholo la bona la Act for Change ba Shoprite ba dutse ba emile ma Afrika Borwa ana a tsotehang dilemong tse fetang tse 20 ho fihlela ha jwale ba Shoprite ba tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang dikete tse 3 naha ena ka bophara mme projeke ya hao e ka ba yona e latelang thonya projeke ya motse wa heno ho *120*189# o thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno Act for Change engwe ya tsela tseo Shoprite e iponahatsang bakeng sa Afrika Borwa tsatsi le leng USSD ke 20 cent metsotswaneng e 20 hona le melawana le dipehelo metsotso ya mahala ha e sebetse clientele e ngwana ho sireletsa le balapa la hao di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 1 kg spa French garlic chili kapa chicken polony ka 29.99 o boloka 12 rand kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99 pakete e le nngwe ka di spa rewards ditheko tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 23 August ha tepa e sa le teng spa fela hona le dipehelo ka jeno ke lona tsatsi le leholo la loto o na le monyetla wa ho hapa jackpot ena ya loto o na le monyetla moholo wa ho ka hapa jackpot ena ya loto le kanyetswang ho 82 million ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang wa ba mohlodi ako shebelle ke tsalwena o shebella di hulwa dinomoro ka kotloloho ka jeno ka ora ya borobonga mantsibuya ho SABC o ka ba emong wa borra di milione kwano mona Afrika Borwa wena lotwana papadi di ngata mo menyetla e mengata di milione tse ngata di bapadi di tlameha ba le motse le 18 kapa ho feta mo bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ke Sizekaya me e tsamaisa ka molao samohe jwale ke kopana le ngwane sumona ke kopana le majoro a ka Hassan majoro dumela hle ngwana mme Potso ntate Mtaung ke dumedise le ba mamedi ba Lesedi FM ke leboa majoro ha re utlwe ke dife dintlha tse tharo tsa bohlokwa tse tsenga le beha ditekanyetso tsa lona ware ena ke ya pele ke ya bohlokwa ya bobedi ya boraro ke le boele monyetla o fileng ona tse bohlokwa tse ile hore re la ga ama o patso o tla hopola hore re masepala le go ntse na le mathata mme re ikemiseditse ho sebetsa le baahi ho netefatsa hore ditshebeletso di kgutlela bathong ka matlakala
sa ditsela le go gantsha ga mabone ke ntho tse e leng gore re shebane le tsona haholo ke tsona dintho tse e leng gore ke di ka setlhong ga ke bua le wena ntate Motau. le shebile mabone le shebile o ntshwa matlakala ho lokiswa ha mebila ntate Motau. e re ke tle ke etse tjena wena Majoro potso nngwe hape e ntse ke re ke tla e botsa na ha o re le batla ho shebana le hore ho hlweke le ntshe matlakala le lo reka dilori tse ding kapa le lo kopa thuso kae ka tjhelete le fumaneng hore ba le thuse ho hlwekisa mo khutlo tharo vale mo dilori ntse di kena ka bongwe ntate Motaung. O tla hopola go na le mo e leng lori ya dikgwere ne sa kgone gore e fete ka go motseng ke matlakala fela ke a o netefaletsa gona jwale tjena at least ha be dikgweding lori se di kgona go kena ka go metse fela ha o so lekane re batla ho etsa bonnete ba gore beke le beke dilori tsa matlakala di kene ka go metse mme re batla ho sebetsa le bona bana ba private be e leng gore ba tseba hore ba ka nka matlakala ba fetole motlakase re na le dipuisano le bona fela ntse re sebetsa le mmuso wa bohareng re batla ho hlwekisa di-dumping site tsa rona kaofela mme se re buile le mesima mabolo hore re tla thala moralo wa rona mo e leng re tla hlwekisa di-dumping site hore ho hlweke ka hara makeishene a rona ntate Motaung. Hasano a tsore na kong o batla monna le o nke le qeto man jwalo ka le qala le hlwekisa makeishene ke a le boeletsa mosebetsi o motle tanki hore bana ba kgona ho hema moya o hantle ba itse wa tseba nakong le ske la tshaba ho nka qeto la o kanana hore qeto ena banna e tla fahla batho ba bang e tla etsa jwang le o lokisa ka mona ka botoropong batho ba ke ba ikgantshe ka toropo ya bona go kwalwe di-pothole mona le metsi mme ha le fumana batho ba senyang thepa ya lona ha le fumana batho ba senyang thepa ya lona le ske la tswafa banna hore le ba tshwarise le ba kenye sepolesa. Ke nnete ntate Motaung ska ke tsholo gore re tlo sebetsa le baahi le bona borakgwebo ska o kile wa eletsa hore re netefatse gore le ditoropo tsa rona di hlwekile batho ba rona ba kile ba lla ba mabitla a hlweka mme ho na le batho ba ntse re sebedisa mabitla a rona a hlweke le ka ditoropong ka mono re a kena hanyane le wena ha o katla wa re etela ka bona ntate Motaung o tla bona hore phapang e teng fela ha re ya le kgongwana hodimo ke nnete re kolota batho ba rona ditshebeletso tse fetang tsena tse ntse re bua ka tsona hona jwale fela ho na le mo re yang ntate Motaung. Ntate ke leboha sebetsang ka thata sebeletsang setjhaba ka thata tanki Majoro ka leboha ntate Motaung. ke feta ho Majoro hem me ha ke feta ho Majoro ke re jwale ke meraro metsotso pele ora ya boraro ha re leboe mo mamedi motle ka mora mona o tla kopana le lenane la re a thella mora tshabalala o tla ba le teng dipapading maobane TS Galaxy ya tloela papadi e hapile ke ba le ba dula morao eng ba e hata mohatleng ya nka Sundowns ya beya ka mona ya beya ka mane ya itlosa ka mane ya beya mpeng ya itlosa mpeng ya beya hlakoreng le letshadi ya itlosa isa hlakoreng le tona ya tlakuthisa ya itlosa Sundowns ya beya mona ho tlwa mona ya lahladila mono Sundowns ka o bolella ya lahladila mono Sundowns ya ba ha ba sa bona ba TS Galaxy ya itsa la lahladila mono jwale di lahla e dire jwale di tlala le bala lena ya ba ha ba sa bona ya ba e sa bona TS Galaxy ya bona fela ho ntso lahlwa dilamuni fela thea a se lamuni nthweni bashimane ba phasana a thea se lamuni nthweni bashimane ba neeletsana a thea se lamuni nthweno bashimane ba re mphe kufe a thea se lamuni nthweno bashimane ba re e tshware e tloele nna ke nke ke iqetele watcha ntlatse tharo tse pedi tsama Sundowns tsama e le hore banna we TS Galaxy metsotsong ya o qetela mamedi ya o qetela ho ya mane ho bo 90 minutes man ya di Hotla Sundowns itsa ba re tswetswe ho fedile ka ile 3-2 ya ba phuthela muni tsa bona ba itsamaela motho mong a bahla a ka placard a re why
ha re hwa jwalo o haetsa se le ra le dumme o haetsa jwalo le dumme tsamaile re tla utlwa dipapadi tse ding di a bapala ka jeno tla ba papadi tse matla ke leboa o tla ba le teng Chabalala o tla ba le teng Mokoni o tla ba le teng ngwanana Top Lama 7 o tla ba ntsa re 7 o tla ba le teng Kagiso go fitlela man ho reng ya botshelela e ba le bona he mo mamedi ka ntle ka mona mamelo hodimo go khutsitse fela hodimo le ipupile le letle le ipupile wa tseba le kentse makeup ke le bona ke lena hodimo le ka ra makeup le ithuletse fela empa o tla tswa go lona hore na le alla re se ra hlola re bona makeup eno kapa le etsang sala hantle thuso motaung le Thaba Morobane ba re tswe khotso re a leboa hlelo na ba maranrang ne re shebile o maranrang mona he ba di tshwere bompho ba di tshwere ba shebane ba semapelene le shebile hore na re hasa jwang ke leboa haholo lo sane go tla ba o le tjena lo sane ho fitlela ka Sontaga nako ke hora ya boraro o mametse le Lesedi FM khoteng la Kgatso la Afrika Borwa ditaba tsa hora boraro le Lesedi FM o tla di ballwa ke Mosi wa Tshweu ke le bula holo Tau Mamedi dumela Komishene ya dipatlisiso ya Madlanga e utlwile hore tjhelete e ka banga diranta tse dimilione tse 2.3 e kentswe diakhauntong tsa banka tsa moetapele wa sehlopha sa tshebetso sa makoloi a tsamaisang tjhelete e leng Lieutenant Colonel Diana Govender hammoho le mohatsae. Taba ena e hlahisitswe ke motlatsi wa molaodi wa diphuputso ho lekala le ikemetseng le fuputsang sepolesa IP ka bokgutshwanyane e leng Len John ya seng a phethetse bopaki ba hae ka pela komishene. John o bolela hore tjhelete e ka bang diranta tse 500 e lefuwe kontane ho maqwetha a sebetsana le phapanyetsano ya thepa tabeng ya manang le theko ya thepa ya boleng ba diranta tse dimilione tse 2.3. John ya faneng ka bopaki mabapi le maqulwana dinokwane Durban le ditlaleho tsa kameho ya mapolesa o boletse hore bopaki bona ba ditjhelete bo ka amahangwa le tefo ya diranta tse ka bang dimilione tse 2.5 bakeng sa ho bolaya mokganni wa lori e hulang dikoloi. Bevan Loftus was informed that Clive Nike had offered Lieutenant Colonel Dina Govender 2.5 million to kill him. On the 25th of January 2023, Bevan Loftus phoned Clive Nike to confront him about this. A recording of this call has been retained and a transcript of the call is contained in the bundle as appears from the transcript. Nyewe kgahlanong le tshepo Ntsimane ya dilemo di 50 le metso ye tsheletseng yeo e leng moholo wa kereke ebile le ga dipolotiki Dobsonville e fetiseditswe lekgotleng le phahameng la dinyewe la Johannesburg. Ntsimane o qoswa ka ho hohela ngwanana dilemo di 12 hore a tloha bona nakong ya matsatsi a phomolo a Paseka ebe o mo hlekefetsa ka thobalano. Ho lebeletse hore nyewe ena e kgutlela lekgotleng le phahameng ka la 20 Phato bakeng sa ho mamelwa ha nyewe. Ntsimane o ntse le ditlamong mme Magistrata Thelma Simpson o bolela hore hloho ya botjhotjhisi ba setjhaba e nkile qeto ya hore nyewe ena e lokela hore mamelwe lekgotleng le phahameng. The Director of Public Prosecutions, made the following decision that you have to be arraigned for trial eventually to be held in the High Court in the Gauteng Local Division of Johannesburg, sitting at Pritchard Street in Johannesburg. Society of Midwives SOMSA ka bokgutshwanyane e ipiletsa hore o tsetelwa ho lanyane thutong le kwetlisong ya baoki ba thusang basadi ho beleha ho hira le ho boloka bana data iso le ntshetsopele ya ditsebi ha mmoho le dibaka tse bolokehileng tsa tshebetso. Mopresidente wa SOMSA e leng Rebecca Motete o bolela hore batho ba thusang basadi ho beleha bana le boiphihlelo bo tlamehang hore
bo ananelwe naheng ena le ho kenyeletswa diqetong tse amanang le mosebetsi wa bona. Batho ba thusang basadi ho beleha ho phatlalla le Afrika Borwa ba bokane Bloemfontein bakeng sa seboka sa selemo le selemo sa bo 20 sa ho thusa basadi ho beleha ho shebana le ho matlafatsa tshebetso ho ntlafatsa tlhokomelo ya bomme le masea a sa tswa belehwa le ho ba fa lentswe le matla diqetong tsa tlhokomelo ya bophelo. Moditi o bolela hore mmokotaba wa seboka sena ke #1 million more midwives mme se boetse se lekola ditsela tsa ho aha bokgoni ba mosebetsi ona le ho ntlafatsa sephetho sa bophelo bo botle bakeng sa basadi le masea. Kopaneng ena re tlo bua ka kopo ya ba belehisi ba pepisi ba 1 million more hobaneng ka nnete di-number tlase mona ha di lekane, so re kopa ka nnete tswetswe hore bapepisi ba eketswe le dikolo mo ba rutwang teng ba ke ba shebe hona ba nka di-number tse ngata ene le hore ba seke ba tswa ka hara naha ka morao ba choriswe. Mamedi ha re lekola tse amanang le matjhaba naha ya Zimbabwe e phatlaladitse maemo a qomatsi ka morao re sekepe sa setsi sa ntshetsopele ya ditshebeletso tsa motheo dibakeng tsa mahae senwele letamong la Kariba. Sekepe sena se neng se tloa Kariba se le batjhalala senwetse ka morao thula maqhubu a matla haufi le sehlekehleke sa Long. Sena se palamisitse batho ba 119 e leng bapalami ba 114 le bahlanka ba sona ba 5. Ditaba di sa le jwalo hona le palo e sa netefatswang ya bana ba neng ba le sekepeng seo. Ho fihlela mothating ona ho netefaditswe mafu a batho ba 15 ba 77 ba pholositswe mme ba 27 ha ba iso fumane ho fihlela mothating ona. Phatlalatso ena ya maemo a qomatsi e dumella mmuso ho bokeletsa disebediswa tse eketsehileng bakeng sa letsholo le motjheng la ho batla ho pholosa ho lata batho ha molo fana ka dithuso tsa botho. Mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya boraro ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bone. Re a thella afternoon drive. Pele ya pele basadi. Ke phato ya makwatle Pudula Marong.